Right, me ma kwa by the Pat TV, edina Miss Cover Girls offer me Cover Girl mejo so. And print de me no kasa na Agradaa a lawsuit against Appiah Biblical. Na maminya daje na minche chonsem no de akofo san sem we ni na eba enne asem yi akwa akogu. Eye abrante ya woda we ye friend Appiah Biblical. Na unim ya ye maame so na Agradaa ne print ye friend no Mama Pat. And try se meka kai bichimu ya somewhere 2021 and 2020 di konye wie ye di 2021 mu no enti se mi bu mpon ko hwe me say 4 years aba ne sa ana Appiah Biblical video bi beton tintan fidie ne so say ye buro no ye kromfo ankrofo bi kogu hon man ye ebro de ye bu ni bia nkasa enti wonim se de be ya wo bet story na se ye nkonye nkobo ye ni akonhoma mbresese ya obi afa no phone welcome for what was you this year obi afa no phone welcome for what was you this year enti video we na Appiah ya shrin wo street no na ya shrin no anche Mama Pat sabe make video bi no person o kire se Appiah ye nche no nkrofo so keka sa Appiah ye kromfo ono so se Appiah ye konfo nti no net sa Appiah ya chi no wodem Appiah nkrofo bi etata Appiah chi so ba be ka sa ye nche Appiah wonder baby na Mama Pat be ye video asabe make 4 years asem yo na Mama Pat be ye video nye wa ni kiki se moboa Appiah odem ondema onye live video na ye nhwe anase onfa camera nto ne so ne ye nhwe ye nsan ko hwe sa video ni mresese a nipa bia ye kire wutumu a you have your rights so be baba basrawo enti se ya che Biblical tumu nura na de ache na ne yire kosra no wa na woni ne yiri di nkomo a na no chese Biblical nam ha wusi abrochire but esu ma wadwi mu pie pa na usua sabe ene ba bi kakra because Appiah Biblical ye ka kire wo se ontimi ma wo ne Biblical nkasa ye gusu wo police station ha ye gusu wo aha police station ha eho na ese wo sai obi a wo so wada ne yire ncha ya ma ade ache ese dia na wo so ne be kasa de ontimi no kasa enti ho ana ese wo hu se wo ba do wo twa kontompo me Agradaa they catch them plane. Me say Biblical them. Wa wo so nti ase no. Full plane, cha plane tickets. Na bra Ghana na bra be yi no. Sa Biblical so what ho a. Womla life no be live video. Ono de enim se da bia pe video ya pa. Omla life. Whether you like it or not, Biblical what them ya che no. Ka wo bo audio no na ka ne yere no e kasa wie ya na dia mani kunu no Biblical na kasa. The man who don't fear sakati don't no ya te the voice. Because o ye nipa bia o ye loud etika ya statistics abre ko dwananum ya ntuli mi o other cells or cells mo mase koto dokono ene hyeto e manini what ma say anase mo be fra blochire ho ba no ma ba be di na chi nya yiri na free cells ho it is some fake news na mo dey be social media enti me Agradaa me ma obi a wo tie wo ati ase say e ye fake news and I wo dey aba bonten no e ye fake news. What am I saying? See, you're very steady. I will bring to the home. Warriors, yes, a tour. One breakable. Holy God. Mon fear brochure na mo mebelin. Why? Oh, now me feel say, who knew sa woman buba so fodino. Now me feel say, ma reformation power. And then man who say we are very fake ankasa. Who news now the ba sa Biblical ye nche no. Abra a uti abrochiri. Na me expect say who bebo audio no. Who bebo Biblical voice. Dabio Biblical ya chiri na tu other cells. Ama de achi. Na ne yire kosra no wa friend yire say wo de yire di nkomo. Hey, mu ye shame o at the first place na ne yire kachira wo se ontimi ma wo de Biblical kasa no e hona sa wo ye very smart and very intelligent ka se wo musa Biblical no odam enti wo Mama Pat no na sansensem yi
It is a video me and say and di Appiah ko PM wo court or person wo chere say Mama Pat ne bro ne hwe ene ohawa wo ko mu nyina bi Mama Pat onim hu bi sa na Appiah person wo chere and sa asem for the past 4 years o ma twe won basa ne sredi hu it is akoniaba wo court na sa no mudi hu akoniaba nyina na Appiah ni evidence no enhye da anya solid na Appiah esa de asembia baba betudwa enra ya Mama Pat really lawsuit na against him no wa baba be church nsenu mu kakre bi yenkwoti ono soso mbra sisia nti ye nyina ye kokopim ewo Accra High Court GJ1 ena ye kokopim ewo na sei ena judge no enemy ekasai judge ne say case na me de baye no evidence ewo case no no enye enough emunye du ma court no court no betumi agina so agi claim of the suit case me de baye no e de amami na ni nchirechire mu a wo chirechire mu sei na etie mimi the case ni ekọ say maami efe na Agradaa wasuma ne nkora ama ya bebumi egumeni mu ase egumi hu fi na wodi abetra ni TV so Jubilate eno na meme de koye na ahano metinga akase be lawyer na wo hwe case na amame no wa amboa me e wo hakakra enti judge ni say number 1 Osofu Appiah Biblical mi case na me de beto court n'animu emra bia ni wonu ma betumi agi claim of sasika no e de amame efiri say mini evidence ya e kire say maame no instructed ni nkura ne say yenkobu mi Appiah Biblical munti asama judge ni kan yi eno na mama mi nya understanding judge ni say emre bia ni ho na eye evidence ya be ba ni ba bia ni wo ma kire say maame yen fa na Agradaa no wo instruct ni nkura ne say yenkobu mi Appiah Biblical eno ye number 1 number 2 adenti na memi siu maame no na memi kra se maame no Agradaa wono ena I instructing nkura ama ya bebumi egumani mu ase na me manfa ne nkura ni bi anka case ni ho anfa ma court and number 2 reason enti manfa ne nkura ni bi anka ho ekire se mami ne nkura nie wono na kwaji be for pending appeal ya ma ne nkura no na one ne nkura yi me kwakọ sebo ne court letter ena o ma ne nkura yi ebebo me chesi me pam me bo me kromfu ma mfa nkura ne bi anka ho and number 2 reason number 3 reason believe na me ne call maami ni fie yakọ sebo ne court letter believe no so no manyi believe no as a witness amfa nka docket no amfa nka case ni ho ameto ho eno ane se be say maami Agradaa asoma ne nkura se yemebumi eno ntimi siwun for that enti no sa nsem na me de beto court n'animu no emu enye du entimi ma court ni reason say ye betimi agita claim of suit no e de ama me Appiah Biblical onipa ye what to say entimi tie ensem na judge ni kan no comparing with the law no the judge is right to dismiss the case no wan ka say we e loser and wan ka say we e winner na emom no wose mimi case na me de baye no wa dismiss case no
That is the word from the judge. When declare will be a winner, and when declare will be a lose. Nemo muno was still Appiah Biblical. Wo Emma would the case ni buy. Wo Emma would the pastor say abegina court to say who see uno. Ajisika 10 billion. So one man in kura abebu. But in kura no bebu no. One for one man can you know suitcase no. Obaku kura din enka suitcase no. Wuni evidence ya kire say na maame ne instructing in kura ne say yemebu Appiah Biblical. You don't have that evidence. One first evidence no maybe. So wo won pokura one fa amreye. Enti no court no yibe na ne yatimi hu say eye maame asomasi na soma ne nkura ne say yemebu. Ne nkura no mbebu wo no so no obi adin enka suitcase no. So in this case no u case no enimu enti ma dismiss case no mu amotebrofo obi ka say dismiss case ya dikra obi wina enti mimi case na me ya bedi akono wa dismiss case no a friend say evidence ya bedi ba ye no enimu because me wa evidence ya what TV show no jubilate evidence ya na what threat say what the type na be she me kon court ni say ni nyina ya evidence there but per mimi nsem na me ba ye no entumi emma mi nsem ni ndim enti case no wa dismissing wo twam enti mi na me di case ya ko ne ya twam enye wo you don't have anything to call win enti even class obe jubilate class wo win ya it is not a problem for me. I am me Appiah Biblical me hana me say I true talk. We speak only the truth and nothing but the truth. To be frank with you, say me kwa kabakas me win. Say me Appiah Biblical Quran and can me say me win. Everybody would do the same thing. But en kurene woman no na me ma church ma kire mo. The judge no enkomo a oni me di ye no ebi na ma church mu e de a kire mo. Abusia obia no ma ye di kan wina. Name the court has dismissed that particular sealed case. Number 2, enye me case ni nyina na dismiss no. Mene wo criminal cases wo ho. Eno so no next month ye di asem no. Ye wo criminal cases wo, ye wo more cases kura wo. Enti no so tum ja jimi no. Jankwasi asem no wo keka say me court no afane mimi 1.6 billion e di amawo jimi wate wanim to tan say if wo say preku wate jimi wate mama ndina asem kakra wa jimi too much enti omu wiye ye na omu judge ne ka asem ni wiye ye no e na omu lawyer ne say Appiah Biblical waste your time for 3 years. It is a court no add dismiss case in dia. And your court no and compensate on any client. Yeah, Agradaa. And a court no say okay. Appiah Biblical mamu 15,000, which is 150 million old currency. Appiah Biblical mamu 15,000. Mekwa je court yinaba. Yinina bechira. The judgment and in Baba Betcham. Into Appiah Biblical to have 15,000. A farmer lawyer no any mammy I found Agradaa for wasting their time for 3 years. Say a dismissal case in there. And I was saying Utia size 15,000. Court judge in can say me go to 1.6 billion. That's not what kind of plan. A big case, man. Me pese me ma wasem a metuma mo wasem pa wo mame enti jajimi no hwianyansa ne jajimi na wajimi ache enti eno no cost obi kwa na obi o say but cost was awarded against you in court for lack of evidence and
wasting court time. And American Eva, and one American, which is court is right. And there a cost, 15,000, which is 150 million. And a court will say me wasting over time for 3 years. It was a year be a 5,000. And the amount of money, which is your Kabomwa, 15,000. And a mintia, and fama lawyer no any Mami Agradaa. And 1.6 billion. Me not be person come wunya asem come wunya asem because you have a lot of content sa particular case. Me na me here madre say no, I should allow the case to continue. Enti na say wuti Appiah na te say na nsem no ene niema evidence o gada na enche da anye solid sa. Enti oya no ni video we caption so to mu interboot o say hey Mama Pat aka so to mu interboot kan wanu tu mo honom. Na uri ni dey wa wonim say me evidence me dey ball charge me dey press charges against you or court no na enshada anya solid sa and na hodum fefe wo se ase and tutu powder ngu hu pesa wo ya ho say asif say wo re ne bia ma o re ne hwe na wadi me bone wonim ne wa ye na asem we ye nje mu nde enje mu china na pe Appiah nsem kekan enimu na chese Mama Pat wo re ni o even though ya ma judgment atress you know wo re ni but eno so ntress wo ho makume mu no ana ni pe ni so no wudi nokure ana se nokure kan e wo me ni wa asem ni mu sa na Appiah kan say ya ma judgment wi enti etimi kire mu na video bi so ba beto na ase Mama Pat na nkasa until so odogo bi sheda enu abesa ani kunu tutu pa de gu no so ne nje sia ma ne aye pin so ye nkone ko hwe sa video no so mba sisia Appiah case no na me adom na e dey very force no say oni nyina so bia say dey mama court in fact they useless case it was no boy no asaba nka 15,000 wow hallelujah Abusuya sabre your court na court atenase no congratulations ekoso ene paradise ekoso a ene kire se ena no asemo a eye Appiah Biblical wode beto eye Mama Pat so court abuagu court say the make say Appiah the Mama Pat since 2021 yes and then I court no the judgment court no show me of just say Appiah ni na so be so the Mama Pat if you about assembly na ego and was about Appiah 15,000 God bless you. God bless everybody for your prayers and your support. Akasa. I was a heavy way, Yankopon Akasa, have Benadam Piebo, a radia dum, a radia Kasaya, the radia Sanya Babeshaye, a radia who said, and Kuntum Punu was saying, no, dear, Victoria Mamus. It's Mama Pat, no. Sankoya de Bonia, a babbets na haka. Na Appiah Biblical, na unim say evidence na solid. I don't know how. Unim say esam na emunye du. Sa wa mama tia say udi kan wo court asa na wundi bem no sa akasa na yampa. Na sa nsensem we di na mu Ghana for di na be so mu to mo be so mu no ankosi aga. Enti Ghana for be so nsemi mu a omo so omo ko chebe ni na na say na mo evidence na nsa da anyesa mu so waste time papa Appiah Biblical said ya say mo si so mu a na yenim say oh baby akeka ko edie oh wo di Mama Pat achi aka form anyesa na atese na nkontomre hey muni adaje ama munye beyi o nipa no waka say eyonu de shankrofo na eyonu no shankrofo echi when to me and do enya voice note bi am back you claims oh kasa ye mframampa
Kasa ye mframa. Appiah next time so wo kokota. Wo timi ma disturb ye. Ena wo de bia wo kokota ba bia wo ye video. Ena me de Mama Pat akọ. Ena me de Agradaa akọ. Ena ye say de akọ. Ena so to winter boot. Ena hwan. Ena Agradaa. Nini na echi ni say dede. Appiah. So wouldn't some Mama Pat wouldn't the number of so not till thy kingdom come. Oh, when next court case, no, Miss Row. Oh, quite boy, we sad that they are ready for me. The ma, it's a say, I said, well, my dear, say, a quack of grandma judgment. Abasa ya twatching 2024 as a 2021. Oh, Appiah, it's another Mama Pat, congratulations. Oh, where the man congratulate you, Cramp had why a smart mom. Mama near Agradaa near. This video we can make pepper videos we can attach video. Bra me bra and sana minya. Oh, Abu Juma videos nini na click media no so. Abu Juma Agradaa near Agra yes moja kwatede spiritual mama ba ko pe. Oh, many ajama say near powder the way to ankasa. Na only Appiah Biblical case, no na court case for bisa ashaho. Anu ama me hu ate ase anu ama me hu. Na che say Agradaa nkunimo for the first time in history. You fiti chi Agradaa abasa ne sere no na die. Agradaa we shodi fufu ama na to we de Agradaa ye nkrakra na sa be nkwan. Atom simple krama che say wo yiji nam bi kra wo witrim kwa why if you na ko ye onyema eya no ye niye why eya nsemi wo honye niema bi wo ya susu keka eya susu sisi wo keka ye wonia ye tisi ye bokeka ate ase na hwe wechiye why agra eya hwe wechiye won de bi Appiah Biblical amache wo no wo mache wo no we ya waye on that da te ya no hwe wechiye wate say busuya for di na ye discover girl say offer me cover girl so a mejo so tap send the so much name na me de konkon say in 360 Agradaa versus Appiah Biblical sensemi e de ba be so mo makra Mr. Mankwa me wo fase wo say ni ska ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne say wonko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma the pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka a kire tabi minyanwie esan say tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se see tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no